pemberdayaan ekonomi rakyat, administrasi, pemanfaatan fasilitas aset. Pasca event, let the fun game begin. Hope you listen until the end. Kita punya tari kotor, kita punya tari saman, macam seni tradisional, dikenal sampai ke jiran. Buat tak keras hati lembut, buat tak berani buat salus. Cara kita memang beda, tapi tak saling sikut. Kali